Shalom. Inggih, semeton sami sanewangi yang titiang, para pemiarsa sareng sami sane pinih kasih pitresnain oleh ide Sang Putra Yesus Kristus. Ngiring pinih ajeng, irage sareng sami matur suksme ring ajeng ide Sang Aji. Saantukan, sangkaning asung kerte wara nugraha ide, irage praside kapupulang malih ring sajroning kahanan rahayu jagadite. Sadurung irage ngalantur, ngiring nunggalang pikayunan sajroning pangastawa. Duh, ide Sang Aji sane pinih suci. Titiang ngaturang rasa suksme, santukan ide setata nyuami kauripan titiang sami. Lugrayang ide, roh suci nyunari manah lan pikayunan titiang, mangdepraside nampeni ajaran firman ide sane suci. Dumogi sabde ide Sang Aji puniki, dados sunar sane ngawangun semangat anyar sajroning jiwatman lan angge sarire titiang sami. Amin. Semeton sami sanewangi yang titiang. Ngiring mangkin sareng sami mirengang sabde ide Sang Aji saking Matius 5 pausan 14. Sane mabaos kadi puniki. Seragene puniki pinake suluh ring jagate. Kotane sane kawangun ring puncak gununge. Nenten praside keng kebang. Ide Sang Putra Yesus Kristus maosang. Mungguing irage puniki pinake suluh utawi terang ring sajroning jagat sane peteng. Dados suluh mateges irage patut nincapang kabecikan sane praside kacingak oleh krame sareng sami. Urip irage nenten jewantah buat dewek padidi, nanging patut mapiguna lan ngicain sunar kabecikan ring sakeliling irage. Teges piteket puniki, sampunang keng kebang kabecikan punika. Semeton sami sanewangi yang titiang. Sakadi kota reng puncak gunung sane kecingak saking kadrowan, kauripan irage patut dados contoh sane becik ring sajroning krune miwah parilaksana. Yening jagate sedek nandang pakeweh, iri ke irage patut rauh nenten je nambahi peteng. Nanging nagingin sunar sane ngicain pangabdi anyar. Sangkaning punike, titiang ngajak semeton sareng sami, mangdemak urip madasar untuk tersene asih. Sampunang ajum, nanging sampunang taler jerih, nyinayang kakuatan picane ide Sang Aji, sajroning parilaksana kabecikan. Semeton sami sanewangi yang titiang. Nyiring dados suluh, sane nenten surut-surut nyunari jagate. Mangde sinamian jatmane ngerasayang kapi ulungan ide Sang Aji, saking kauripan irage. Nyiring mangkin irage ngastawa safaat. Duh ide Sang Aji, titiang nunas karahayuan buat semeton para pamiarsa sareng sami. Icen kekuatan ring semeton, sane sedek sungkan mangde gelis kakenang. Icen pelipur ring semeton sane sedek nandang duke. Buat semeton sane nampingi pakewe ekonomi, pikula warga, miwah pasubayan suami istri. Dumogi ide roh suci ngicain margi sane galang, mangdepraside dados suluh ring sajroning pakewehne punike. Titiang taler nunas pangastawa buat jagat Bali. Dumogi Bali setate dados genah sane damai sejahtera. Semeton sami sane wangi yang titiang. Ngiring taler nunas mangde ide ngicain kewijaksanaan ring para manggame Bali. Mangde praside nuntun krame Bali antuk adil dan tulus nuju kauripan sane rahayu. Sembah pangastawa puniki, titiang paraupan antuk pangastawa sane kapaice oleh ide Sang Putra Yesus Kristus. Duh Aji, titiang sane wenten ring swarga, suci yang piteket wastan idani, rauhang keraton idani, laksanaang pakayunan idani, ring jagat sakadini ring swarga. Icen titiang pangan kinum cukup ring rahina puniki. Ampurayang kaiwangan titiang, sakadi titiang ampurayang semeton sane iwang ring titiang. Sampunang titiang kagehang ring sajroning pamiara, nanging luputang titiang saking sane jahat. Santukan ide sane madue keraton, kakuatan lan kaluhuran salami lamanya. Amin. Ngiring mangkin nampi panugrahe saking ide Sang Aji.
Asung kerte warenugrahi saking ide sang putra Yesus Kristus, saking asih tresnan ide sang aji, miwah pasikian saking ide roh suci. Mangde setatenya rengin, nuntun, lan nyuyami semeton sami sani wangi yang titiang. Mangde satia dados suluh ring jagate, saking mangkin jantos salami-laminya. Amin. Matur suksme ring uratian semeton sami sani wangi yang titiang. Nyiring mamargi sajeroning sunar ide sang aji. Shalom.